turi kumwe na Bampora Paulo, umugabo w'abana batandatu, umugabo uheruka kugira ibyago byo gupfusha umugore, umugabo umaze imyaka 20 ashinze korali irimo abana, abakuru, abato, aho bacuranga bakoresheje ibikoresho gakondo. Bampora rero akaba ari umwe mu bantu b'abahanga cyane mu bijyanye n'umuziki, akaba ari nawe tugiye kuganira muri aka kanya. Ndi muririmbyi, nkoresha indirimbo kavukire, nkoresheje ibicurangisho kavukire cyangwa se ibyo mu Rwanda mwita gakondo. Gusa mbere yuko tuganira, reka banza dutaramire mu dukorasi tugufi 2 cyangwa 3 maze tuze tumwumva. Nge nitwa Eric Rado. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza. Kandi arabyoshe. N'umutabazi. Amashini. Paul rero na korali ye bagiye kubanza batunyurizeho. Abantu bareke kurabonetse. Tumandirimba
Urakoze cyane Paul, wowe na timu yawe ni ukuri muraririmba ubushagarira bukuzura mu mubiri w'abantu. Ubwo rero ugiye kutubwira ni gute wisanze muri uyu mwuga, ni gute wisanze uvuga ubutumwa ubigenjeje gutya, unatubwire byinshi kuri wowe. Yego, hama jewe ndubatse, ndafite abana 6, mugabo umudamu yaherutse gupfa, ubu ndaho n'abana nditurije, keretse Imana nkoreye ikindi gitangaza. Yego, hama rero mba ahi Bujumbura mu karere ka Bubanza, mugabo hafi yaha nyene ni ku rugabano rwa Mutimbuzi, bigaburana na Musenyi Bubanza. Yego, niho ntuye uvuze ati mu Rubira kw'ibarabara ry'Icumi, asha niho ntuye. Hama imirimo nsanzwe nkora, ndi umuhanzi, icyo bita mu Rwanda ngo umuhanzi, ndi umuririmbyi, nkoresha indirimbo kavukire, nkoresheje ibicurangisho kavukire cyangwa se ibyo mu Rwanda mwita gakondo. Yego, rero nahisemo kugenda ncurarangira Imana yanje kuko yankoreye byinshi ntodondora muri aka kanya ntafise umwanya ukwiye. Yankoreye byinshi, mpitamo rero kugenda ndayihimbaza, ndayitazira. Ubwo rero bakantumira no mu nshengero. Ego, ababikunze barampa n'ijambo. Imana ntiyampaye kuririmba gusa, yarampaye n'ijambo. Iyo bibaye ngombwa n'ijambo naryo nkarivuga, nkabashingira intahe, namara tugasenga tugataha. Nuko rero ubwo rero naradodeshejwe no gushika mu Buganda, aricyo kinjanya. Abantu baribaza ati none ugiye mu by'akazi? Kandi je ngiye ku ijwi ry'Imana gusa, ngiye ku murimo wa Data. Babonye ngenda kandi babona umwaka uheze ndagarutse, aricyo gikorwa nyene nariko. Yego, kandi byaragize akamaro cyane, byarampuje n'abantu bake kandi beza. Yego, nuko ndaronka icyahunganya umunyu cy'umunsi umwe. Yego, ndabishimira Imana. Rero namwe nimba hari icyo mwahishuriwe kuri nge, mugikore rwose, Imana izabahezagira. Mushigikiye mugenzi wanyu ni byiza cyane. Amazina yanje nitwa Bampora Paulo, haba kuri Rimikashe ucaho nyene Bampora Paul. Yego, usanga ari Rimikashe yuguruye n'icyo nyene dukoresha. Nuko mwarahezagiwe, Imana ibaha umugisha. Sinzi ko hari ikindi mwasubira mukabaza.